ngathi lo mntwana is the same girl behlangana naye ekhulelwe nje angikubuzanga kanjani wayekhulelwe uMakhumalo awusakhumbula lutho ke haya siyeke lento ayi mawuzongenza isilima manje qala phansi ubuze mina awazi wena cha kulimqiniso impendulo yami ithi fanele ngenze i-research ukuze ngikhumbule awazini wena awusakazi wena usuwaba ingane before afike kamseleko awukwazi manje wena lokho awusakwazi lokho angisho ukuthi angikwazi pho manje kanti waye ungibuzelani kanti naba bakhe nosingenzani-ke manje iy'limi angiphiki ukuthi waba nengane angiphiki lokho yabona babakhe okay ngaphambi uMakhumalo ayofika kamseleko yeah wayengenayo yini ingane yakhe nomuntu wakhe uyazi wena ufuna ngifakaze into na awazi yini uyishuswe nawe uyayiqala leyo nto awuyazi inhlobo it's okay angiqali leyo nto thank you soqedeni okay hayi matriyaka ubhokile mntakabawo but ubhoka ngeendaba zabanye abantu ndifuna abhokele uMseleko ngeendaba zakhe nomseleko wakhe ayekufa kuMakhumalo. What is she trying to do? Ufuna umhlaza okanye ufuna uthini into yakhe lo mama? But ndiyamthanda ke ngoku xa evongamela udokolo nalo lapha ecam kwakhe. Sizawubona guys iyeza epheleleyo nje ndisamachekile. Hey bethu nani? Akadeleli umama mkhulu. Nanko noShibase ephambane ecaleni. Hayi kuzawuba nzima. Kubasiwe emzumbe mntakabawo akuqhumi kuyavutha. Fantase mina ngikhulumela yonke into emzumba ungijwayela kambi lokho wena sengibekezela isikhathi eside kakhulu bengidelela bonke unguhle bayeka